ukuthetha kakhulu abazalwane bam. Xa ke ikhona into okufuneka ukhukulele nawe nje njengoba ulapha kule ndawo akuthandanga wena ngokuthixo naye ukusindise ezintweni ezininzi. Nawe kufuneka libe khona ixesha lokhumbulelo uba uthe Nkosi ngalo mnikelo ndiyabulela Thixo undithwele wonke lo nyaka yonke le ndlela ude kwalapha isenguwe. Amen. Ndizokucela wonke umntu akhuphe into beyilungisele endlini. Sizothwala inyanda, sizothwala inyanda, ewe sizothwala inyanda, sizothwala inyanda, Thank you, Jesus. So we are talking about ngathi kwawethu ngabantu bokukhona bakho ngabantu bokukhona bakho ngabantu sisikele ngokamsi sisikele ngesinikela kuwo sikusele ngikuze ngale ngiyacela usomile wonke wena zingalahleki Jehova singawesteki Jehova noma masizenzayo ukanye manje ngamandla ngabakho ngoba usendenceba siqoqe sikelele egameni segazini likaSofrance siyabuyela mfakazi ngokwakho ngosikela kwakho ngoba umfakazi wethu kunkana amandla wonke egameni segazini Thixo wethu ukhona bethu le ndawo ingafani lapho bethu ababancele isipilo zethu Jehova inqaba size sityayile kweJehova incele singasonke singasokolile Jehova ezibeka impilo zethu ngegama legazi kaJesu Kristu. Amen. Lutandaza, lutandaza, ungayeki lutandaza, lutandaza, lutandaza.